Namo Tata Bhagavato Arahato Tammatam Buddhata Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Myaswa Vyashin Kuro Myaji Do Ye Ponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Pisika Buddha Shinkuro Myaji Do Ye Ponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Agatawaga Mahatawaga Yahana Shindu Myaji Do Ye Ponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Yahana Shindu Myaji Do Ye Ponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Migin Do Yi Aponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Phagin Do Yi Aponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Gong Jesu Jima Jagong Do Tinsaya Minsaya Jasaya Do Ye Ponai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kan Lupi Pimami Di Shigevado Tuapidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba I Shimpaya Phayadavido Di Tandarama Sayue Yane Dai Ao Atati Kha Gong Wa Aphi Ji Gong Do Puggol Do Ye Ponai
ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြော့ပါ၏ရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြော့ပါ၏ရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောထမင်းတလုံးရေတမုတ်စသဖြင့်ပေးကမ်းချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မှုသောကျေးဇူးရှင်တို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါရိုသေမြတ်နိုးမညွတ်ကြိုးလိုရှေခိုးကြော့လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား